ngarangi thongdok si am nuaite ngarang apai moidang pok mana ki kethel manbi haitare jiri line ki kethel manbi sta hojik si SSC gi recruitment exam ma pangthok na bidang tawji lebak si di unemployment youth ti atu ki mati gyam abrina tawengang phangnadaba thabok tawning ba wana laita laira ma ya manung nung hengala abrina moju thabok tu tawning mandana yaw chati chajabani adubo yamna thoning da thok do yamna nuai ta bai tare ngarang thobalom dagi apai angang ahum nupam cha ahum moji hana songi la engi lambi ji khang da bagira kamai to no akhoi gi Google Map te yenga kaithel manbi na search tor kanda kaithel manbi si hauji ki jiri line ni kaithel manbi ji ma then akhoi awang rom da kangpopi rom dai da koi saprame sorry kalapahar yorom dai da kaithel manbi na ma kuki gi ora kuki leba ko kuki dominated area ni adagi akoi maitei gi kaithel manbi ju lei nongpo kaithel manbi ga na som yari pok som line da nongrom kaithel manbi ga na mas mai to na lam maming mana ba khalai adu moina changsal luri si akoi gi kangpopi yorom dai kaithel manbi rom do changsal lo ma adu thamjaning mapom di akoi angang jing jisu karmai to bono moi yam angang su na te smartphone mo loi pairabni lebak ki rang ji se ani su jalabani adu loina ma khanga ba taraba manipur ai ji pik khraba kanoni ana masida khangdaba udabam leina na threw ji se kadai den kadai bo sat pa ya ya de ji ju matam chupada ina ngang leitana to intoina mayam da remind to dana awang dana de hen ba de kha dana de hen ba de mang dana de hen ba de in to dana mayam lei ha leitana awareness pijabani adai akhoi na piwa daba akhoi isa na jawa ji khangam thokpani adagi amuksu sekmai heklan khatpaga akhoi kala tumbi bazar board ki forest gate chida checking ju lai bane hoji koi gi BSF then Manipur police kamayam torgan combined checking aduda sign board am ju thet bane ba beyond this limit akhoi Kangpopi district lai re hana sign board ju adu kamai tor kadom de lisal laga kamai na chasallu bano du phare sigumba si am thokre awang na ge mini pan sure mai chasalu ga halaki da ado thokre pare hogre aduna masi ngarangi thodok sina aroi bo isi awang mai ge khakti wanati kharom da sudungai mangom da sudungai chatke hai tar ga di mapam du da lambi da apun meitei taba area sing da khara hangbi ge dam ne kitang isana suspect dot kitang lei tar ga di area je hoi hangbi ge da ni aduga police station laigani mana anakba adum police station langani police station haiji ayamana highway da kaida sorong pan da leina wa tane police station la gate da kaida hangbe ai wari sabe ai chatpa ya ba ya da ba duda ga kano to godam ni moi di mating lo godam ni guide lo godam ni adu amata na tana akoi chani yuni koi adu to godam ni ha duna bu ekta koi thawak tu da gi di life na hena preciously koi dana pa aduna hoje akoi gi recruitment to hom akoi gi jiri banglong gi line gi kaithel manbi ji da jo asi akoi gi unit 48 sorry unit 14 akoi URMM unit ki kangbu ai commander wari sare adwain torga police ki mating lorga police ka support phamaraga akoi maduda lai ban ha sing ado awareness pi na ba mating pang na ba kaidong na ba yam kanna khara hot na view na ina kanna hai kre ado commander na suksoi soi da na moi kanna hona jarage mating pang ge sugumba thoaning dong na thok tana ba hadana hare moi mating pang ju hogre kaithel manbi da kaida karada na ha sing renta barada laini na tawram baching moi ne lokthua ganda adu de khar kumaga maitai na namna taba moidang pok ta kaida karada lai hengre adu mai tawdana aduna wafam jaina Assam Rifle ki authority da so I would like to request to the Assam Rifle authorities, it's just a sincere request from me. The rest there is a conflict between Meitei and Kuki communities at this present situation. So Kaithel Manbi, Jitlong Kaithel Manbi is mostly mainly danced by this Kuki community. So I request the Assam Rifle authority to kindly guide the students, guide the youth who have been coming there for a recruitment for army rally, so that they will not face any untoward or any unwanted incidents again. So if the Assam Rifle authorities held them to pick off and drag up till Moidangpuk area from Kaithel Manbi, then I think there won't be any problem in the future. So it's my sincere request again to the Assam Rifle authority to kindly help them, to kindly send them a vehicle for a pick and drop till Moidangpuk from Kaithel Manbi.
So kindly take up this necessary action. It's a sincere request. Advain tawdana Assam Rifle nasu moidang Poksai Baw area bawda pick and drop hai tare ko amuk thingbirakpa amuk moidang ko area doi degi lokat piba tawra di sigi thwani no thodok sing thoi maramdi madugi area du kukina hena densely populated oye ba metel ya gasu aduna thamjaning wafam di akoi ijinau sing bapta si akoi chani hai aduna pangsa chatkumsi hana akoi mapam du chalure khangi adu ada tawduna akoi changsan mai te ya de hojik yam lui hojik tawri si lani phagi nate angan game sanab nate ko bon sanab nate aduna kaisuna tawda second amda akoi thawai mangadori sidori aduna akoi Johnson ko ba ina amadi cha amadi thadora kre na akoi tare yam phare la phare aduga ani wali badusu kharamana madu same oire hai kharamana bhapta dri ko ki whatsapp group di karem kathai na ba adu to hre da to hre ha bisu ko edum thengai adu bi sona sanbi dana awang ngai ibudu ko ru na sanbi dana makoi bu tek tangam dana soi tangam dana amuk hana mayumda mapang ma da machin manau da sinabira ko ore sanu ha dana ina su khrum jage adu ko yam section si aduna ko any chaning ba maigi mari srai ni pan da chaning ko ding makta akhang hi tanabiraga pau lobiraga adu mai tor ko chachi thabak tawsi ha ko mumja thank you What the word of a brother and the law will ning tung the ball like oil. How but for